cyane nsoma ubundi ibintu bitatu soma cyo kunywa gikeya inzoga nke nkasoma ibitabo cyane yewe nkasoma n'umugore wanjye ibyo byose no gusoma rero ni gatatu gusoma inzoga gusoma umugore no gusoma ibitabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohoye itangazo cyangwa se itangazo rivuga ati CDS General Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Major General Oruki Ikarusis Brigadier General Stanislas Gashugi na Major General Vincent Nyakarundi. Ntabwo u Rwanda rwabikinisha kuko nubundi yibasiye abantu bafite calibre cyangwa bafite qualité bafite n'urundi rwego rwa gisirikare n'ubundi bumenyi kandi bujyanye n'ubumenyi na stratégie militaire kandi n'ubu bwenge bwa gisirikare buriho iri soko rya technologie de haute pointe nukuvuga n'ubundi u Rwanda ruri ku rugamba rwa diplomatie dukurikije amateka ya politique y'u Rwanda nabari bo bwa mbere u Rwanda rufatwe sanction nkingi n'ubundi aba generals dufite menshi bari retired bagize uruhare rukomeye mu kubohora kino gihugu bose n'ubundi bari ku rutonde bavugaga ko abantu bashakishwa kandi badafite uburenganzira bwo kuba bagira imitungo muri Amerika no kuba bakoraho ingendo bariya bose binjijwe mu ngabo atari kubera babakunda. Dukomeze tuvuge ba General Sultan Makenga, tukomeze tuvuge ba General Laurent Nkunda, tuvuge ba Bisengimana, tuvuge ba Baudouin Ngaruye, tuvuge ba Mboneza, abo bagabo tuvuge General Nyakugendera Makanika bose kugira ngo Joseph Kabila yemere kubinjiza muri FARDC. President Tshisekedi ari muri campaign yo gukoresha bamwe muri abo ngabo ba Rwandophone mukica bene wabo agakoresha n'abandi amakosa kugira ngo abadisqualifyinge abandi abafunga bice nibo buryo bwe bwo gukemura. Umuntu wese agira metode ariko cyo nemera metode nziza iryoshye kandi ishobora gukemura ikibazo cya Kongo. Hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ibihe byiza abakunzi ba Eminyawe Empire breaking news mbafitiye undi muntu mushya mugiye kujya mukurikirana hano ku biganiro byacu ariko by'umwihariko mu busesenguzi bwa politike kuko n'umugabo ukomeye cyane n'umugabo nanjye ndeba profile yiwe nkamutinya nkavuga ati uyu muntu muze mwicare mujye mumwumva. Yitwa Rwaka Gaston, numwe mu bagabo u Rwanda rufite. Ni journaliste wa politique analysis, ibyo byose rero arabikora. N'umugabo wabaye umunyamakuru nanakomeye cyane kandi n'uyu munsi aracyariwe naho byagiye. Niwe tugiye kujya tubana hano kuri Eminyawe Empire, tugiye kujya tuganira kuri politique. Nimba ukeneye kumva umugabo w'umuhanga muri politique, uyu mugabo mugiye kujya mumwumva. Izi ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, intambara ya Iran, intambara ya hehe, kubera ko nanjye none ubu ni ibintu ndimo ngenda menya neza cyane. Gaston, ngo hayi ikaze ubundi sinakaguye kuba ngiye ngo ikaze. Murakoze Emi kandi Eminyawe. Ariko nanone nkuko bivuze nitwa Gaston Rwaka Kayitaba. Ndi umuntu uciye bugufi. Ntabwo mparanira ibyubahiro, yewe ndanabyihisha. Nkunda no gutaha kare kandi nemera ko ninyagasambu rirema. Rero ibintu by'ubumenyi, ibintu by'ubwenge ni ibintu dusangira kugira ngo dushobore kubaka isi dukwiri. Ubundi ngendera ku mahame agira ati tube kuri iyi si ntitukayisigiye nkuko twayisanze. Nemera rero ubumwe, nemera ubwiyunge kandi nemera yuko byose biri mu maboko yacu. Ngo rero ikaze kuri Eminyawe Empire.
murakoze cyane Emi mfite umunezero nubwo rwose ndi mwene Ruganzu ariko ntabo ndi mwene Ruganzu 100% kuko burya kubuza n'ibintu ugataha utabitanze ntabyo n'ubugoryi rero niyo mpamvu ibyo nzi nkunda kubisangira kubisaranganya n'abandi biraryoha cyane yego uri muguke muri politiki y'akarere n'ise muri rusange nizitangazamakuru ariko mbere yaho nize ubuvanganzo n'indimi ariko impamvu ushaka kunsanga muri politika nuko muri rusange nkunda amateka y'isi kandi amateka ni ikisi ni igihe cyahise ni igihe turimo n'igihe kizaza ni ukuvuga ntabwo I can't escape ndahari je suis présent je suis citoyen du monde ndabona ibyo abandi babona ndacukumbura ndiga kandi nkigishwa kandi ukanasoma cyane nsoma ubundi ibintu bitatu soma cyo kunywa gikeya inzoga nke nkasoma ibitabo cyane yewe nkasoma n'umugore wanjye ibyo byose ni gusoma rero ni gatatu gusoma inzoga gusoma umugore no gusoma ibitabo yego ibyo rero uvuze nibyo harya wakoze ibitangazamakuru wakoreye maze imyaka irenga 17 ibitangazamakuru nakoze Radio Rwanda mu makuru y'Igifaransa ariko icyo gihe nakoraga no mu makuru y'Igiswahili nkakora n'amakuru y'Ikinyarwanda n'amakuru y'Igifaransa nkaza no mu biganiro by'abahanzi urumva rero ndi mu banyamakuru bake bashoboye kwisanga muri izo ndimi zose ukuntu zikoreshwa mu Rwanda ari Cyongereza Igifaransa Igiswahili n'ubu uzajya unyumva rimwe na rimwe muri RFI ndimo gukora ubusesenguzi bw'Igiswahili ariko mbere yaho nakoze ikiganiro ubu njya kujya mu itangazamakuru neza nakoze ikiganiro kitwa Generation Grand Lac cyanyuraga kuri Radio Contact kikanyura kuri Radio Isanganiro y'Ibujumbura Radio Maendeleo y'Ibukavu na Radio RTGA ya Kinshasa icyo kiganiro rero cyakorwaga mu rwego rwo gushaka amahoro hano mu biyaga bigari ariko nyuma yaho nakoze kuri Radio Izuba mu makuru hari projet pugiste yitwa Irene y'Abadage nakora nari reporter pugiste nakoraga amakuru mu Gifaransa mu Kinyarwanda mu Giswahili igaca mu biyaga bigari nakoze mu iye.com yewe n'amateka no kuri Eminyawe ndahakora ubu rero ni huje abantu rero mwumva uwo muntu kari uyu ni umuntu twaro Christ mushyashya aha ngaha kuri Eminyawe Empire niwe tugiye kujya dukorana kandi ndizera ko ari sawa cyane abantu bavuga ati bakwakire kuko tugiye kujya tuganira ufite ubwenge bwinshi uko tuzajya tugendana ubwo nyine nanjye ubwo nyine nuko nguko naho bizabe babigarukira mfite ubumenyi ariko umunyarwanda yaciye umugani udafite ubwenge ashima ubwe nemera ko nubo mfite ubumenyi runaka ariko ndacyari mu bushakashatsi n'ubu mfite bachelor degree in science of communication faculté audiovisuelle ariko nubu akakanya ndi muri research ya masters niga muri kaminuza mu Bufaransa yitwa la Sorbonne naho ndimo ndiga ibintu bijyanye na mass communication so urumva umunsi ku wundi turacyasoma nzazana n'abafite za doctor na za PhD sibyo kare niko bigomba kugenda nabindi rero tugiye kuganira kubiri kubera muri no si muri rusange ariko mbere na mbere tugiye guhera ku bya hani wacu mu Rwanda ibindi tuzagenda tubiganiraho nyuma gake ni mwijoro ryakeye cyangwa se nta n'umwanya munini ushizemo tubonye ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika ku basirikare b'u Rwanda aba bombi muragenda mubabona nibyo tugiye kuganira ariko ibi bihano sanctions zituruka kubiri kubera hagati mu burasirazuba bwa Kongo ngira ngo muribuka yuko Kongo yatanze ibirombe byayo kuri Amerika gutanga ibirombe kuri Amerika kuri Kongo Gaston bishatse kuvuga iki muri politics urabona Kongo ni igihugu gikize ariko kitaba gidafite imbaraga za politika n'uburyo kiyobowe kuko habaye mu mismanagement kuva mu bihe by'ubukoloni ubwo ni mu mwaka w'1960 ntabwo Kongo yigeze ijya mu maboko meza nabo yagize abanyekongo nyabo kugira ngo kiriya gihugu kiyoborwe n'ubukire karemano bwabo bushoye kugirira abaturage babo akamaro ako nyine
biterwa na mismanagement ya leadership ya Congo, ariko nizo super powers ibyo bihugu bikomeye nabyo ntibigeze bihereza Congo agahengwe. Ubwo rero mu ncamake Congo yabaye malheureux, yabaye igihugu cyagize ibibazo cyane, nacyo kibura uburyo kibyivanamo. Rero kenshi iyo umugabo agiye gutsindwa akunda gutunga abandi agatoki agaragaza ko ibibazo afite aribo banyira bayazana. Rero ntabwo Congo iyobeye yuko ubwayo ifite des problèmes internes, ifite ibibazo, niyo mpamvu nta bundi bwugamo ifite, nta bundi buhungiro, n'u Rwanda rugomba kubyishura kutwe ni ukuvuga ngo u Rwanda nirwo Congo ihora itunga agatoki. Ariko nanone uko bimeze kose Congo yisubiyeho n'u Rwanda, nizera ko rwayifasha kuva mu bibazo, kuko ntabwo twahindura abakongomani ko ari abasazi. Impamvu bavuga u Rwanda irahari. None hari ahantu bita za Beni, za Butembo, hari umutwe w'ingabo witwa IDF NALU uturuka muri Uganda, wo urica abaturage ukababaga ku manywa y'ihangu, kandi umaze imyaka myinshi, ariko igihe cyose bavuga M23 nicyo kibazo n'abanyarwanda. Kandi koko gutandukanya buryo umusirikare wa M23 AFC M23 uvuka imurenge twirwaneho, gutandukanya umusirikare wa RDF n'umusirikare wa M23 uvuka Bunagana, uvuka Ishasha, uvuka Imasisi, Cyanzo, uvuka Kirorirwe na Bwiza, biba bikomeye cyane. uvuka Goma n'amasura rukuntu asa, none hazamo n'ikinyarwanda Kongo ikavuga aho abantu bo tugomba kwituniraho. bo bakumva yuko nyine ibibazo byabo koko ari abanyarwanda babi. Ku ruhande rumwe bazi ukuri, ariko ku rundi bararwirengagiza. Bazi neza, kandi njye sinkunda kubihisha. Nimba uyu munsi umuturage wo mu Nyarwanda tureke na leta ashobora gushyigikira M23, nuko iyo M23 iyoboye umujyi wa Goma, n'uwo munyarwanda pure Kinshasa ivuga abafite amahoro abyungukiramo, nitukabeshanye. Ahubwo nkunda kuvuga uyu munsi u Rwanda rushobora kuzerura ku mugaragaro at least ko rushigikiye M23 politically, iyo ntambara izarangira. Kuko urebye nirwo rwitwazo government ya Congo nizo super powers ivuga yuko u Rwanda rushigikiye M23. Ese President Paul Kagame yarabisobanuye neza, ahubwo makagombye kuturenganya kubera tudashigikira M23. Kuko niba tunayishyigikira no kugira ngo itunganye ibintu, kuko hari ahantu harimo ibibazo, harimo FDLR iri hariya, nimugomba kuyirengagiza. Yewe ejo bundi noneho ministre wa communication muri Congo Patrick Muyaya yarabisoje neza, yavuze ko muri Congo hari kirimi biti gihutu. Yaje kuvuguruza Tshisekedi wavugaga yuko abanyamurenge b'abatutsi nyine ari abakongomani n'abari abanyajomba n'abari abagogo bo muri Congo. So urumva igihe cyose government ya Congo itashaka kwiyambura uwo mwambaro wa FDLR nubwo ishobora kuba ifite imbaraga nyinshi za gisirikare, ariko ifite ideology ikomeye. Kubera kuva mu mwaka w'1994 igihe FDLR yavaga hano mu Rwanda ikagera hariya muri Congo, ikintu yakoze yigishije abanyekongo ko abatutsi ari abanyarwanda. Alors vice versa, u Rwanda uyu munsi nabo rurimo kwigisha abahutu n'abatutsi, kuko government y'u Rwanda iri aware, iri conscient yuko idashobora gutunga igihugu cy'abahutu, kuko idashobora kugira igihugu cy'abatutsi, ahubwo ndi umunyarwanda ifite imbaraga. Kandi koko abagiye inama Imana irabasanga, which means izi sanctions ziri international ntabari bo bwa mbere u Rwanda ruzibonye. Usiye ko nanone mu mbaraga za diplomasi nabo u Rwanda ari igihugu cy'inyeshamba, ntabari igihugu kiri rebelle, ni igihugu kigomba gukoresha imbaraga kugira ngo kidefende la souveraineté, kidefende image nziza mu rwego mpuzamahanga. Kuko amasaha u Rwanda rufite intambara ikomeye, rwavuye mu ntambara ya genocide yakorewe abatutsi, ubu riri mu ntambara yo kwiyubaka. Ni igihugu kiri modèle touristiquement parlant, économiquement parlant. Sport mu Rwanda uyu munsi ni business. Turabona Tour du Rwanda, turabona UCI, turabona amanama mpuzamahanga abera i Kigali, turabona u Rwanda usibye kuba ari urw'abanyarwanda ariko n'abanyamahanga
baraza bagashoramo imari. yes abanyarwanda ni igihugu cyacu. Leta zunze ubumwe za Amerika yahawe ibirombe muri Kongo. Hari ikintu Leta zunze ubumwe za Amerika ishobora gukora kugira ngo intambara yo muri Kongo irangire? Kirahari kubera America ni super power, ariko without the political will, ubushake ba politike bwa Kongo butabonetse, ndakakoroga emi nta buriya ntambara yarangira, kuko bure nta muntu urwana asetse, kuko kurwana egali gupfa, kurwana egali gushaka amahoro. Ubwo rero ni ubuzima bw'abantu baba barimo gupfa kuri side ya M23, kuri side y'abaturage innocent, abaturage ba Kongo, kuri side ya Kongo abasirikare barapfa. Rero iyo birombe arega isi ya none ntabwo ikeneye ibirombe bya byizahabu. Yego dukeneye ubuzima n'ubutunzi, ariko isi ya none irayobora n'ubwenge. None se biriya birombe ni by'abakongomani, ubundi si u Rwanda rwabigiramo uruhare ki, cyangwa Amerika yabigiramo uruhare ki mu gihe Kongo iri strong, mu gihe Kongo ishobora kumaintaininga umutekano w'iki gihugu? No kuvuga ngo Amerika ubwayo ntabwo ihagije kugira ngo intambara ya Kongo. Ahantu henshi Amerika yagifasha imindura amatwara, ariko buriya kugira ngo igihugu kigire umutekano, buriya kugira ngo igihugu kigire souveraineté, ubusugire, n'amaraso, n'amaboko, n'ubwenge bw'abana bacyo. So in few words, in Congo izabona amahoro kubera ubushake bwa politike bwa bakongomani, bw'abayobozi bwa Congo. Yego, sanctions ni ubwo mvuze inshuro enye byabaye intero, ariko kuri inshuro Leta zunze ubumwe za Amerika isohoye itangazo cyangwa se itangazo rivuga ati CDS General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Major General Oruki Ikarusis, Brigadier General Stanislas Gashugi na Major General Vincent Nyakarundi. Major General Vincent Nyakarundi niwe mugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Urumva ko iyi sanctions nyine niyo nama navugaga yuko ntabwo u Rwanda rwabikinisha, kuko nubundi yibasiye abantu bafite calibre cyangwa bafite qualité, bafite n'urundi rwego rwa gisirikare n'ubundi bumenyi, kandi bujyanye n'ubumenyi na stratégie militaire, kandi n'ubu bwenge bwa gisirikare buriho, iri soko rya technologie the hot point. Ni ukuvuga n'ubundi u Rwanda ruri ku rugamba rwa diplomasi, ko kumvisha ko aba bantu nyamuneka atari cyo kibazo cy'umutekano muke uri muri Kongo ukomeze gutuma abantu benshi bapfa, abandi bahunga. Ni cyo gihari, ariko nanone dukurikije amateka ya politiki y'u Rwanda ntabari bo bwa mbere u Rwanda rufatwe sanction nyingi. N'ubundi aba generals dufite benshi bari retired, bagize uruhare rukomeye mu kubohora kino gihugu, bose n'ubundi bari ku rutonde bavugaga ko abantu bashakishwa kandi badafite uburenganzira bwo kuba bagira imitungo muri Amerika no kuba bakoraho ingendo. So it's like a repetition. Bashyiraho na sanctions kuri RDF. Of course RDF urumva niyo family bari bose bakomokamo, n'abari ababaye retired n'abakiri active. Nukuvuga ngo n'ubundi ahubwo nasomye iri tangazo byavuye Washington, ahubwo harimo n'aka clause kavuga yuko iyi list mu gihe RDF itabyitondeye ko iyi list ishobora kuba exhaustive, bashobora no kongeramo n'abandi. Ariko ikigaragara ni repetition, kandi nakurikiye analysis y'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Congo, bibe le potentiel, bibe 7/7 Sidi Congo, bose bahuriza, bibe la tempête, bose bavuze yuko bose bishimye muri Congo, bishimye bavuga noneho Rwanda noneho twayishoboye izi sanctions nk'ukuntu bagiye barwanya za Visit Rwanda. So urumva still ni nambara ya diplomasi, ariko nanone byose byatewe na transition, aho M23 imaze gufata Goma, ifata Bukavu mu nambara zikomeye, yagiye ifata Uvira. Nyuma y'iminsi mike habaye inama aho Felix Tshisekedi yahuye na President Kagame i Washington, bagasenya amasezerano y'amahoro. Ariko kigaragara muri ibi byose Felix Tshisekedi yahawe umwanya
yaho umwanya kuko kuvige M23 ifata Uvira iza ku advancinga yari kuba yageze za Kalemi ikagera ahantu bita Ilebo igakomeza umuhanda wa Dilolo ikagera ahantu bita Kongolo aho ni ku masangano ikinjira Kenge ikaba yagera no mu mujyi wa Kinshasa mu buryo bworoshye. Rero iyo babonye imbaraga za M23 nta rwitwazo Kongo irasemerera Kongo ikomeza kuvuza induru igatabaza ikavuga dore bano bantu izi mbaraga bazikura mu Rwanda ariko bakareka kwirangiza yuko M23 irimo irarwanira ku butaka bukize harimo ibyo birombe by'amabuye y'agaciro yose iraryamye kandi uyu munsi none ari koranabuhanga hawe minjya nibaza nta drone zitwara amabuye y'agaciro nimba rero hari drone zitwara amabuye y'agaciro urebye za carré minier cyangwa ibirombe M23 yabifite magingo yanga isho no kuzicuruza naho ngo muri Turkey muri Pakistan why not no muri USA why not muri Iran dore ko Iran ubu ngubu yabaye ubukombe muri technologie de pointe muri industrie nucléaire bakeneye iki uranium iri muri Congo. Gaston ibi bibaye nyuma yuko Wiringoma arashwe agapfa twabihuza dute bamwe bati leta zunze ubumwe za Amerika nirashe Wiringoma abandi bati kuba Amerika noneho ibi byose bibaye igahita ifatira sanctions abasirikare b'u Rwanda n'igisirikare cya RDF muri rusange Amerika ifite ukuboko gukomeye noneho muri no ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bintu wabihuza gute nimba ari ubuswa buba bukomeye cyane Emi n'abakunzi ba Emi mwese aho muri nagize amahirwe kuba umusirikare muri mu makosa burya abaho buriya kirazira kwibaza cyane yego umusirikare n'umuntu ariko kizira cyane kwibaza ku rupfu rw'umusirikare kuko umusirikare aba yarasezeranye gupfa ibero byose Wiringoma ntaba yarasiwe mu rugo mu cyumba cyangwa yagiye mu kabare cyangwa yasohotse yaguye ku rugamba kandi urwo rugamba kimwe mu mpamvu y'urwo rugamba M23 irimo kurwana ntitubihishe harimo l'aspect économique du fait que M23 nabo nk'abanyekongo bavuga ko basigaje inyuma n'amateka nabo bakeneye kurya kuri yo keke ishushe bakeneye kurya kuri yo roti mvuga niyo tantal niyo cobalt niyo coltan iri Rubaya iri Kamituga iri Shabunda kandi nanone Amerika irayishaka Ubushinwa burahari Turkiya irahari muri iyi ntambara rero ntabwo ari imikino none hari n'ikindi kintu tugomba kumenya muri politique habamo ikintu bita la politique de la haute cuisine nukuvuga ngo Uburusiya na Amerika bose barashaka kuri iyo zahabu rero bibaye byiza bayisangira rero ahantu intambara ya Kongo ije kuba complexe nuko harimo ibihugu byinshi ariko hakavuga u Rwanda nicyo kintu kintangaza nimba ariko u Rwanda ariko ruri hafi ibindi bye bikaza ngari ugufasha brother harimo Angola nono kuvigiye Joao Lourenço yava kuba president wa African Union ubu Angola irahari present irahari n'amakuru arimo kutugeraho avuga yuko ari indege yabo yarizanye ibikoresho n'abasirikare benshi yarashwe Kisangani na drone za M23 Angola irahari Burundi irahari kandi iyo tuvuze ko Angola irahari buri na Tanzania hafi aho Sadek hafi aho ngaho byose urumva birimo birakorwa muri Burundi buyoboye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika bo bureruye president Ndayishimiye pe yabaye clair yaravuze ko atazabyemera akanavuga yuko abanyarwanda aribo bateje ikibazo hariya we ise bien positionné yagaragaje yuko ahubwo we yarahamagajwe ndetse ari n'umutabazi donc la présence américaine muri Congo est justifiable la présence iranienne Congo navuze ko ari scandale Congo ni amateka nakumiro k'ubutunzi ahubwo niryo shiraniro neza cyane ko na bombe atomique yarashwe muri Hiroshima na Nagasaki mu ntambara y'isi ya kabiri 1945 ni uranium yari yavuye muri Katanga so nta gitangaza muri birimo kubera aho ngaho nta gitangaza cy'uko u Rwanda rwabaye iciro ry'imigani yo kuba ryaba u Rwanda ruri muri Congo rufasha M23 nuvuga ngo logiquement parlant
u Rwanda rurashinjwa, u Rwanda rurafatiwe ibihano, RDF yafatiwe ibihano ko ifasha M23, ariko Congo nta muntu uyivugaho ko ifite abafatanyabikorwa abacanshuro tabara Blackwater, harimo abaturuka muri Colombia, arabo twabonye kuri Goma baturukaga muri za Romani n'ahandi. So turabifata muri ubo buryo, ariko bitabuza inyombya kuyombi. uyu munsi hari igihombo RDF ribuze kugira kuri sanctions yafatiwe. Ngira ngo mbere yuko tujya mu bihombo, kuko nabo dukora comptabilité directe y'ibihombo RDF ishobora kugira muri operation, ariko ngira ngo ibintu amatangazo nabo biba byoroshye, usibye ko bimenyerewe ukuntu, ariko ni ibintu biba bigamije ku destroyinga the image cyangwa se kwangiza isura y'ingabo z'u Rwanda zifite iyindi connotation. Uyu munsi iyo bavuze ingabo z'u Rwanda ntukirengagize ikintu bijyanye n'ubutumwa bw'amahoro, kuko nicyo kintu kabisa kigaragaza supremacy ya RDF muri Sudan, ahantu hose muri za Cabo Delgado, aho umusirikare w'u Rwanda agera umuturage wabuze amahoro asinzira, intagondwa ikahunga. Bifite rero ikintu byangiza kwishusha. Ngira ngo na RDF government y'u Rwanda nabo ntabwo ari abana. Nabonye ari n'itangazo ryaturutse mu biro bikuru by'ubuvugizi, aho bavugaga yuko yego twabonye iri tangazo rya sanctions zivuye muri USA, ariko bavuze ku ruhande rumwe. Nta sanction nimwe government ya Congo ibona. Ibyo nabyo harimo ikintu bita impartialité. Iyo ni korutibiri gukora akazi kayo, kubera yuko nimba uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemerewe ibyo birombe, we wajya gufatira sanctions ku muntu wakugabiye inka. Ariko hari igihe umuntu akugabira nk'ihumye, ni naho ngira ngo habayemo ikibazo. Ugomba kubyitondera. Hari igihe umuntu akugabira buguma ku buryo itazanabyara ngo nawe uzamuhembe. Ndibaza ko abantu bakurikirana la politique internationale, Tshisekedi yigaragaje nk'umuntu w'umu-extremiste w'umuhezanguni, aho yavuze ngo azakora iyo bwabaga, ariko asenye M23 atirengagije leta y'u Rwanda. Au fait, l'objectif ultime cyangwa se intambara ya nyuma ya Tshisekedi yumva yabera i Kigali. Ariko Amerika ntabwo ari abana. Kwanza Amerika kwigabira site nka Rubaya deje ta contrôle, nabyo ni ihurizo. Ubu bashize mu kibazo. Rubaya ntabwo ubu ngubu bikontororwa n'ubutegetsi bwa Congo. Nicyo navugaga, ibyo byose ni umutego. Ni ukuvuga ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Tshisekedi abashaka guteranya Amerika na M23, kandi Amerika iba yaza kurwana kurengera. Ariko imyaka tugezemo nta muntu wakurwanira uwicaye. Nibishoboka ibi byagiye bigaragara muri Afrika, abantu ukifuza kuba waba uryamye iwawe, abantu bakagenda bakakurwanira. Nibishoboka rero. Amerika nayo itibona yuko Congo arega izi ngabo za FARDC zagiye zihabwa imisaada cyane, ariko ziguhabwa umusaada wowe ukaryama cyangwa ukajya mu mayoga ngo abantu bajye kurwanira ubusugire bwawe, none uze kuza winjoyinga. Nibibaho. Ngira ngo rero Congo yasubiyemo inyuma mu ntekerezo. Congo ikeneye abakongomani bayikunda, barwanira ukuri, bumva n'ukuri kw'abandi. Kuko ari igihe urengana, ariko ari n'igihe nawe wirenganya ubwawe ku giti cyawe ukabigiramo uruhare. Urakoze cyane. So ni ukuvuga yuko Amerika arega ibi bibaya nako ibi birombe bya Rubaya, ubu biriya birombe byari byaraguzwe n'umuntu bita Mwanga Cucu Edouard wavuzweho kubera kuba umushoramari w'imena wa M23. Baza kubimwambura, yari umusenateur mu nteko nshinga amategeko ya Kongo Kinshasa. Ubu yaguye muri gereza Kinshasa.
ari mu bantu bafashwe bazira yuko ari abatutsi b'abanyakongo, bakanamuvuga yuko bamufatanye intwaro, bakanamushyiraho kuvuga yuko akorana na M23, ariko yaguye muri gereza ya Ndolo. Hari n'abandi benshi bagiye bagwa muri gereza ya mu mapuro zanditse. Muhanga Cucu niyo wari umushoramari mukuru mu bya birombe bya Rubaya. Ibyo tuzabigira ikindi kiganiro. Ariko n'uyu president wa South Africa Cyril Ramaphosa nawe yari afite imigabane myinshi 75% ya bya bibaya bya Rubaya bya birombe, nawe ubu babimukuyemo. Rero iyi ntambara y'ibyo birombe, ibi birombe bivuga ko byagabiwe Amerika nayo ikaba ibyemera mu 50% kuko izi ko idashaka kubikontrola 100%. M23 nayo irahari kandi nayo ikeneye haye yo mabuye, ikeneye kiriya ni keke iryoshe mu mibare ifatika. Rero bira bibaya ngo byinjiza miliyari y'amadolari ku kwezi. Urumva rero aho ngaho ni soko yishiraniro. Ariko urebye imiterere kamere ya Congo, cyane cyane iyi eastern part of the Republic of Congo, it is very rich. Ahandi hari za zahabu, kandi abo bahungu ba M23 aho batafashe nabo barakoza imitwe intoki. So Amerika nayo nimbishaka kuhavana M23 giturumbuka byayigora, ariko reka ku rwego rwacu tube tugarukiye aho ngaho kuri analyze, kubera Amerika nayo ntabwo ari abana. Ese FRDC yabo mushumba mwiza kurusha M23. So let us think twice, kuko iyo bigeze kuri keke ishushe n'inyama y'iroti. Jambo yitenderega umukongomani ashobora kubona utari kumwitaho nkuko bikwiye, akavuga ati ariko ibi birombe mfite ahangaha wabihereza Ubushinwa bukama nanjye ibindi bintu nanjye nkeneye, kuko mbona Amerika itari kuma ibintu nkeneye. Reka Umushinwa arahari. Umushinwa yaryamiye amajanja aho ngaho muri Kongo hamaze imyaka myinshi cyane. Buri Mushinwa yageze muri Kongo neza mu myaka ya 1985. Muzi ko ariho navukiye aho ngaho. Ubundi zo Umushinwa ikintu cyamuzanye hariya niki? Nta nubwo Umushinwa yarazi ko hari ahantu hari imari igezaho. Umushinwa yaje kubaka umuhanda, aje kubaka ingomero, aje kubaka ibiraro. Fuko Umushinwa niyo point fort technique yacukura akabona zahabu. Barimo gukora ingomero, nuko Umushinwa yatangiye kuhaba. Business ya mbere Umushinwa yafataga itaka nyataka ahantu, ariko yabonye itaka ryiza akaripakira indege akarijyana iwabo, irindi akaripakira amato akarijyana iwabo. Harega nukabone bino bihugu bibi bihugu bya Aziya, bya Amerika cyangwa by'Uburayi bitera imbere, cyane ibihugu bya Aziya byo biba biri strategic, bireba ahantu hari ubutunzi. Rero birababaje cyane kuba Kongo bafite imyumvire ya kera cyane yo kugaba ubutunzi bafite, bakumva ko ari bizabaha amahoro. Yewe reka Amerika nishaka intambure ibyo birombe M23, ariko cyo nzi nabo Kongo izabyungukiramo. Mugira M23 ni Nyarwanda, nyako bayita ngo ni Nyarwanda, ariko buriya ni nye Kongo. Reba sinimo kwamamaza M23, nabo n'umukozi wayo, ariko ureba iminsi imaze kuri Goma yatangiye gukora umuganda se ni philosophy nyine. Rero kandi biriya nibyo bivamo transformation cyangwa se change. Rero nimba USA nimba ishobora gufasha Kongo kurusha M23, okay, go ahead. Ibyo uvuga nibyo cyane Gaston, ibyo uvuga nibyo cyane, kandi ngira ngo n'abantu bakurikirana politike ya East Africa nayo abasobanukiwe cyane. Yego rero kuba tukiyoborwa n'abantu batava kwizima, abantu batareba inyungu z'ibihugu byabo, abantu bavuga ngo Rwaka yaransuzuguye, runaka yaransuzuguye, reka mpangane nawe kugeza mu mizi. Ariko se wakiyemo ibibazo byawe mu mizi? Uzi bano bahungu intare za Sarambwe, bano bahungu batwirwaneho. Uzi impamvu President Laurent Kabila yabiyambaje kugira ngo afate ubutegetsi? Hari imbaraga yababonagamo. President Joseph Kabila ntabwo ari umujinga kugira ngo yemere akore icyo bita brassage na mixage, yinjize bano bantu mu ngabo, bano bamasunzu, bano barwanya za M23 bakarwana na beno batwirwaneho. Bariya bose binjijwe mu ngabo atari kubera babakunda, hari training runaka bari bafite. Dukomeze tuvuge Bakayondo, dukomeze tuvuge ba General Sultan Makenga, dukomeze tuvuge ba General Laurent Nkunda.
tuvuge ba Bisengimana, tuvuge ba Baudouin Ngaruye, tuvuge ba Mboneza, abo bagabo, tuvuge General Nyakugendera Makanika, bose kugira ngo Joseph Kabila yemere kubinjiza muri FARDC, ntabaruna urukundo, yabonaga ko atazabatsinda, yabonaga ko ari urwego bafite rwa gisirikare. Rero President Tshisekedi ari muri campaign yo gukoresha bamwe muri abo ngabo ba Rwandophone mu kica bene wabo, agakoresha n'abandi amakosa kugira ngo abadisqualifyinge, abandi abafunga bice. Nibo buryo bwe bwo gukemura iki. Umuntu wese agira metode ye, ariko cyo nemera metode nziza iryoshye kandi ishobora gukemura ikibazo cya Kongo. Nje nkunda citizen journalism, nkunda gukora itangazamakuru ritanga ibisubizo by'ibibazo, ritateza ibibazo, ritazanamo fanatisme. So ikibazo cya Kongo kirashoboka, kandi gushoboka kwayo si uguhora gishaka gushyira u Rwanda mu bibazo, kuko u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye, byarubereye isomo bihagije. Isi yose, Afrika yose yakagombye kwiga ku bibazo byabaye ku Rwanda, kuko nta warurimbura cyangwa ruhanagure. Kandi ibi bibazo bya politike n'intambara u Rwanda rugenda ruhura nabyo niyo bituma igihe cyose umunyarwanda agenda yigira, ari nacyo tuvuga la resilience. Ndumva tuganiriye byinshi, twahereye hano iwacu tujya ku basirikare, sinzi nimba twajya kuri umwe icyo avuze mu gisirikare cy'u Rwanda. Reka duhere kuri CDS General Mubaraka Muganga, ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Hari abantu kare nabonye bari kuganira baravuga atari ko mutekereza ko ibi bintu ari ubwa mbere Amerika ifashe bino bihano kandi atari ubwa mbere. Ese uyu munsi haba hari abayobozi bakuru noneho bakibika ubutunzi bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kimwe n'ukuntu harimo abanyamerika bashobora kuba bafite imitungo mu Rwanda n'ahandi muri Afrika. Isi ya none umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yakora investment aho ashaka, ariko mu buryo buri clear, yishyura imisoro, yewe anagaragaza aho yakuye iyo mitungo. Ariko byaba ari ibyago cyane kuba General Mubaraka Muganga, kuba General Karusisi, General Gashugi na General Nyakarundi bafite imitungo mu Rwanda, kuko bayamburwa muri Amerika. Kandi nyine urebye n'umuvuduko u Rwanda rufite, babe babifitemo, bafite uko babibonye, ntabwo ari byo bibye. Ahubwo nje numva ikintu cyaduteza ibibazo nuko bakwanga ko kawa yacu, arimbuze nk'umuturage, arimbuze nk'umufana. Ngira ngo ikintu cyababaza u Rwanda akakanya, nuko ikawa n'icyayi rwagurishaga mu mahanga muri Amerika bayibuza kujyayo. Kenisi yavuze kuri radio mu gitondo ati nimba reka sinzi neza ngo byaba bibabaje nimba hari umusirikare w'abagifata ubutunzi bw'akabujyana mu kindi gihugu ngo uwo muntu ntiyaba agikunda igihugu. Ntabwo arega ngereka nkubwira, ubutunzi bwacu bwa mbere ntabwo ari amazu, ubutunzi bwacu bwa mbere ntabwo ari imisozi ni igihugu, kandi igihugu ni abantu. None se muri aba bantu tuvuze ntabo bafite abana babo bari muri Amerika, ariko bari kwiga. Ibyo niba butunzi, wabambura ibyo ngibyo rero niba baba bateje ibibazo. Ariko nabyo nyine biraduha isomo, biraduha n'ishusho. Ariko uyu munsi ntabo wabuze umuntu gutunga abashaka. Erega ubu Amerika yabyuka mu gitondo ikavuga ngo buri muntu wese ufite ikintu ku butaka bwa Amerika turamwirukanye. Cyo ni icyambere. Icya kabiri nta kintu ari bujyane. Ibyo se byaba ari ubwambuzi. Arega n'izi sanction nazo zirarebwa n'amategeko. Basohoye itangazo, hari icyo basabye, ariko wasomye izi sanction burya icyo bita paragraphe ya nyuma byanditsemo neza bavuga yuko nabi izi sanction ari inkuba dutuye ku Rwanda, ngo mu gihe abayemo kumvikana, ngo mu gihe abayemo kwigarura. Kuko ngo ni sanction zigamije kugira ngo habemo change. Ariko Gaston, hari ngewe ndibaza muri aka karere ka Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafata umwanzuro wo kutongera kuba inshuti n'u Rwanda
kuko uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika nubwo izo sanctions zafashwe ni inshuti nujya muri aka karere havuyemo igihugu cyabo biremeye twavuga nka Kenya kuko Kenya ni nk'umunyamerika cyane kuko yabaye na colonize n'abongereza kandi uvuze ubwongereza uvuze Israel buryo buvuze Kenya kandi Kenya burya ni igihugu nacyo cyateye imbere kandi gifite Israel uvuze Amerika nagahugu gato ka Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko reka nkubwire harimo ikintu cy'inyungu harimo inyungu za politique harimo n'inyungu z'amateka harega niyo uvuze u Rwanda uvuze Israel mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngira ngo Israel hari ikintu yatumariye Israel kubera iki se reka tujye mu buryo bwa income yaduhaye iki Israel mu buryo bufatika reka mere mu mateka kubera amateka biriya bintu byabaye kuri Israel bagakorerwa genocide gutya n'u Rwanda rukaza guhura n'icyo kibazo buriya ubishaka utabishaka ariko reka mvuge uziko n'igihe cya guverinoma Habyarimana burya abaparakomando buriya bigaga muri Israel ariko ubu ngubu ntabwo nshidikanya yuko u Rwanda rudafitanye coopération militaire na Israel mu rwego rwa coopération biriya ni ibintu biba birimo imbere ariko bisanzwe yuko igihugu gishobora kugirana amasezerano n'ikindi mu buryo bwa militaire cyangwa se mu buryo bwa gisirikare ibyo se si ibintu bisanzwe ariko noneho turi kujya mu buryo bw'indani kuko u Rwanda ni igihugu gisa nk'amarembo y'ibindi bihugu ku mabuye ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajya hanze icyo kibazo kirakomeye kandi isi yose ubu ngubu umuntu wese atumbereye kuri bwa bukungu ariko dufite uruganda rutunganya izo zahabu ayo mabuye rero utekereza ko leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi bakwiyambura ubwo bushuti bo n'u Rwanda nimba iyo paragraphe ya nyuma wayisomye nawe wayibonye nari nagerageje ko uri umuhanga ndi buze kureba umuntu w'umuhanga uri buze kujya hasi ngasome kuko ubundi inkuru si ukumva ngo sanctions inkuru ni ikiri ku musozo uzi buriya nka government ntibagendera ku bintu by'amarangamutima iyo US isoye itangazo nk'iryo ry'ibyo bihano byihanukiriye ntabwo RDF yaryama cyangwa se ngo leta y'u Rwanda yizere ngo tufitanye the common history na Israel kandi iyo uvuze Israel uvuze America nyine u Rwanda rurimo rurakora daily kandi rurakora ijoro n'amanywa ariko nanone bitewe n'aka paragraphe ka nyuma wa murongo ndetse wa nyuma igika cya nyuma kivuga yuko ngo nubwo ibi bihano duhaye na leta y'u Rwanda bikakaye ariko ntabwo bigamije kubica ngura n'ahantu handitsemo ngo yuko tubabujije kugura intwaro muri Amerika nabo handitse cyane ariko izi sanctions nubwo ari mbi ariko ku rundi ruhande ni nziza kuko stile ruraha u Rwanda amahirwe ibi nashaka kubyirinda kubivugira kuri kamera ariko umuntu utekereza ko u Rwanda uko Amerika ishobora guseba u Rwanda ikayishyira ku butaka izo declaration ntazo dufite magingo aya ngaya nk'ibintu turimo kubona muri Iran aho Amerika kuva mu kwa mbere yavugaga yuko bari abagabo bataretse gukora intwaro za kirimbuzi izahera hasi irimbure kugeza ku buyobozi bukuru ari nako byagaragaye bishe icyo ni ikindi kiganiro yes ariko wumve yuko kuko hari muri Iran nekereza yuko si intwaro bashaka ni petrole kuko leta zunze ubumwe za Amerika yasubiye hasi mu buryo bw'ubukungu bufatika rero ishaka kongera kugarura icyubahiro cyabo haba mu bukungu no mu gitinyiro mu buryo bw'intambara so magingo aya ngaya ntabwo Amerika igiye gusiba u Rwanda ku ikarita ariko mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi turetse kwirengagiza harimo akanyafu ariko njye kintu njya ntekereza gutandukanya umunyarwanda wa hariya muri Kongo urimo kurwana n'umusirikare wa RDF cyane ku banyamahanga byabaye ihurizo none se umukanya numbwiye yuko wavukiye Kongo cyane uri mu muhanda namenya kuri umukongomani ariko wumvise n'ikinyarwanda mvuga apana ikinyarwanda utaravuga utari kuvuga uri mu muhanda uri kwigendera none se ukora kuri radio Rwanda na televiziyo Rwanda hari umuntu wumvaga kuri umukongomani arega no kumva ko ndi umukongomani nta gikuba kiba cyacitse nyine nacyo niyo mpamvu rero ndi kukungana mvuga ngo nta ubundi hari ibihugu bingahe utagomba gutandukana ariko siko kino kibazo kiri hano muri est ya Congo kiri no muri Eritrea na Ethiopia
nukuvuga ngo igihe cyose buriya arega niyo mpamvu mvuga ko bano bera bano bazungu byinshi barabizi. Kino kibazo President Kagame yakomeje akivuga, kino kibazo kiri ahangaha ni kibazo cy'amateka mbere ko kibazo cy'ubukungu, kuko bari abanyarwanda bari Kongo muravuga ikinyarwanda bari hari bavukiye hari n'ibisogokuru byabo byaturutse hari reka ni nabo badukatiye imipaka. Subini hari igice kinini Tanzania ifite cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu rero gukemura kino kibazo beza saba abagabo bameze bate, abagabo bibigangwa ariko mu mutwe, abagabo bumva. Rero niyo mpamvu buryo bwiza bwo gukemura iki kibazo ni diplomasi. Ubundi ninde wagabanyije isi imipaka? Ibi byose ni ibintu abantu bagiye bishiriramo, ariko umuntu aba mu bantu ahantu hose ugeze ugatanga amahoro byagenda neza. Bakunze kuvuga ngo itegeko nshinga, tukunze kuvuga ngo abazungu bagabanya Afrika mu kinyejana cya 9 muri iyo nama yabaye Berlin, nta birabura bari bafitemo ijambo. Izo ni ingaruka, ariko mu gihe cyose hari ubushake bwa politika nizera ko bizagenda neza. Reka ngushimire Gaston. Merci beaucoup Emi. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 47 na 0782 75 67 92. Utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.